Košarkaška dvorana je njegova scena, a on umetnik koji joj udahnjuje život. Sa velikim zadovoljstvom naš ovogodišnji laureat je simbol vrhunskih dostignuća u sportu. Pogledajmo priču o njemu. Kada se u predanom majstoru košarkaških veština ukrste agilnost, taktička inteligencija i šuterski dometi, rezultati na terenu postaju evidentni, a talenat očiglednost. Predvodnik košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je oličenje jedinstvene igračke kreativnosti i sinonim za vrhunska postignuća u sportu. Rođen je u Beogradu, ponikao u ekipi Zvezdare, nastavio igru u Žitko basketu, a 2010. nastupao je i za FNP. Sa septembrom 2010. godine došla je prekretnica Bogdanovićeve karijere, kada je zaigrao za Partizan, a već u leto 2012. postaje jedan od ključnih igrača tima te osvaja domaće prvenstvo 3 puta, 2 puta Jadransku ligu i 2 kupa Radivoja Koraća. 2015. je po drugi put uzastopno proglašen za Evroliginu zvezdu u usponu, a u sezoni 2015-2016. osvaja kup i titulu prvaka Turske. U sezoni 2016-2017. Bogdanović je predvodio Fenerbahče do prve titule prvaka Evrope. Usledilo je osvajanje još jednog prvenstva Turske, a bio je proglašen i za najkorisnijeg igrača finala prvenstva Turske. 2017. godina je obeležena početkom karijere u NBA ligi, kada je potpisao ugovor sa Sacramento Kingsima, a dokazao se i kao najkorisniji igrač utakmice u NBA All-Star meču Zvezda u usponu. Od 2020. član je tima Atlanta Hawks. Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, a na Svetskom prvenstvu 2014. godine osvojio je srebrnu medalju. Olimpijske igre u Riju su donele još jedan srebrni uspeh koji je ponovljen i na Evropskom prvenstvu 2017. godine. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju i na Svetskom prvenstvu 2023. u Indoneziji, Japanu i na Filipinima. Septembra 2023. godine u meču sa Kanadom Bogdanović je postao svetski rekorder, košarkaš sa najdužom serijom utakmica na svetskim prvenstvima u kojima je dao barem jednu trojku. Za doprinos ugledu srpskog sporta u svetu, za inspiraciju koju kontinuirano pruža generacijama mladih sportista, za istrajnost na putu uzrastanja i plodotvorno negovanje karaktera kojim se odlikuju najbolji sportisti Srbije, Fondacija Braća Karić dodeljuje nagradu Braća Karić ekspertu igre pod košem i posvećenom misionaru Bogdanu Bogdanoviću za vrhunska dostignuća u sportu. Bogdan Bogdanović, nažalost, iz opravdanih razloga večeras nije sa nama, ali ćemo čuti njegovu poruku koju je uputio, a nagrada će mu biti dodeljena u Americi. Dobro večer svima, nadam se da ste svi dobro i da uživate u ovom prelepom događaju. Kao što već vidite, ja neću biti tu fizički večera sa vama, ali tu sam srcem uz vas i ovim putem bi samo hteo da se zahvalim svima vama, a pogotovo Fondaciji Braća Karić. Hvala im na tome što su prepoznali rad mene i moje porodice i što su me svrstali uz takva blistava imena toliko dobročinitelja i stvaralaca iz raznih sfera sporta i kulture i umetnosti. Stvarno je čast i privilegija biti deo vaše porodice. Hvala vam na tome, zahvaljuje se i moja porodica. Nadam se da ćete se lepo provesti večeras, uživajte pa se gledamo nekom skorijom prilikom, nadam se. Pozdrav!